و کلینی که مثال با خونه خسرو خشتمند می آید، یعنی گفتنی هستم که این خادم نیست، یعنی خدمتچی انا همون خونه نیست. البته کار میکند، حوالی میرواد، اینش میکند، توکل میشود، همه این وظیفه است. بله، این نه درباره زن کلامی است و نه درباره دیگرش. پدران و مادران مهربان، من همه شما را حرمت میکنم. پدر مادر هستین، یعنی شما هم فرزند به وی رساندین، کلام کردین، گفتی یکا نومکی کار میگیرن خونه فرزندشون را ویران میکنن. حالا که عروسک یک هفته، 2 هفته، 1 ماه شده خوش به حال هم دخترهایی که مثال سالشون میدن اما فکری کلام دارن، خسر خشتمند رو به نهایت باید حرمت کنم که وی از من راضی باشند، همچون پدر و مادر. اون کس از فرزند خود بیزار نیست، اما وقتی که تو شو کردی مثال تحکیم باید زندگی تا سخت گه دادم دل آزار، نرفتم دیدنی بیمار، نپوسیدم دلی افگار، خداوندا گناهگارم. گه از بنده رنجیدم، به حالی بنده خندیدم، زی قهری تو نترسیدم، خداوندا گناهگارم. راست گپ برن خونه کای بچه‌ها، برن خونه کای، برن نبرین. شما دمی نمرای روی اکران دا زنگ زنید، چون میا شما را گرفته راست به سرحد قزاقستان بوده، سوق سلامت به خواست خداوند رفته میارد و برای شما یک دستگیری دیگه از کانال ما گپ زنید، برای شما تخفیف مخصوص میکند. ماشین هایشون انا همین ماشین هایی که در روی اکران میبینید، انا همین ماشین های تعریف نمیکنیم، چی گفتیم اما وقت تعریفش میکنیم. رقم ها را صفرانی میکنیم، بعدا بعد ویدیو را تماشا میکنیم. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. اکنون امروز روزش آمد چون که در حقیقت من شاهدی انا همین موضوع هایی که حاضر من میگویم و خواستم که بهر شما همه رو فهمونم. با همین خاطر چیکار میکنیم برادران، یکم در ویدیو لایک مونید، ویدیو را حاضر در ایمو واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی پنگ کنید. از شما احترامانه خواهش میکنم که نگذرونده تا آخرش تماشا کنید، بهترین ویدیو است. گپ در باره اویله، یعنی نفرانی که زن میگیرن و نفرانی هستند که کلین میشوند و عروس هستند. یعنی در انا همین باره من چیزهایی که حاضر میگویم در حقیقت این برای ما یک درس شود و برای ما عبرت شود که در آینده ما به مثل اینها رفتار نکنیم. دوستان عزیز، یعنی دوستان عزیز، اولا سر میکنیم از مردها، بعدا به زنها، چون که بسیاری ها مردها نسبت زنها خوب رفتار نمیکنند. نفرانی که شوهر میکنند و نفرانی که زن میگیرند. دوستان عزیز، در بسیار مردهای ما که بسیار زنها هم شکایت میکنند در این باره، مردهایی که زن میگیرند و به قدر زنهایشون نمیرسند. این چی گونه است؟ در این بسیار یعنی نازکی های هست که من میتوانم از اون میده کش سر کرده تا کلانش مقصد روم. این یگان نصیحت نیست، یگان چی نیست، فقط میخوام که کدام که همین خیر رفتار میکنن مقصد اصلاح شویم. این نه درباره زن کلانی است و نه درباره دیگرش، یعنی که حق زن به مرد و حق مرد به زن همین رو گفتنی هستیم. یعنی که زن میگیرن و کلینی که مثال به خونه خسرو خشتمند می آید، یعنی گفتنی هستم که این خادم نیست، یعنی خدمتچی انا همون خونه نیست. برای چی میگیم؟ به خاطری که البته کار میکند، حوالی میرواد، اینش میکند، توکل میشود، همه این وظیفه است. بله، اما مجبور نیستن همون کار کنند. و بسیار اویله هایی که ویران میشود از انا همین سر میشود که بعضی خسرو خشتمند های هستند که مثال چی با سر بر وقت نخستی، یعنی چی با تو خمیره ای خیلی کردی و چی با توکل سر نشدی و فرمان با پسرش میدید که زنت رو سر کن یا اینکه سرش ده. دوستان عزیز،
падарону модарони меҳрубон, ман ҳамаи шуморо ҳурмат мекунам. Падару модар ҳастем, яъне шумо фарзанд ба воя расондем, калом кардем, меҳнат кардем, заҳмат кашидем, вале келине ки ба хонаи хусурухшитоман меояд, танҳо бояд мардашро, яъне ки ана ҳамон шавҳарашро бояд розӣ кунад. ва ҳастае ҳамин нафароне ки ҳастае бисёр кам ҳастанду, аммо ҳастае ки ҳамин хел мисол барои гуфти гапҳо нумаки кор мегиранд, хонаи фарзандошонро вайрон мекунанд. яъне ин мавзӯи ки ман гирифтагием, дӯстони азиз, камтар сабр кардан видеои маро тамошо кунед ки дар оянда шумо ҳам хел нашавед. яъне аввалин дараҷа дар худмон чи аст? Дашном, яъне ба зани худ дашном мекунанд. ҳолон ки аҳрусака 1 ҳафта 2 ҳафта 1 моҳ шидаёли, лекин чӣ хел рафторои бад мекунанд. мутаассифона ман ростига ғамгин мешавам ба ин хел рафторо, чунки ин зан барои дашном кардани ту ва ё барои задани ту ин хона омадагӣ нест, ба хотири худут омадагие, лекин бояд ту ҳамун занта чӯ кунӣ, ҳурмати иззат кунӣ. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳар зане ки мисол ба шавҳар мебарояд, аввалин дараҷа бояд ба хости худаш барояд, яъне ба маҷбурии падару модар ин оила хурсанд намешавад ҳеҷ вақт. дар ин бора чӣ қадар гап занем зиёд аст, алал хусус дар деҳот, яъне қишлоқҳо ва дигар ҷойҳо. мисол ба келин бисёр вай мекунанд, кор бисёр мефармонанд дар қишлоқҳо, яъне дар деҳот ба келинҳое ки омадагиянд хона, гӯё ки он хизматгор аст дар он хона. яъне падару модарони азиз, ба хотири фарзандат омадагиянд духтар, ва ин бояд хушбахт бо фарзанди шумо шавад. яъне барои як чизу ним чиз зиндагӣ бояд вайрон нашавад. ва дар баробари ин мардҳое ҳастанд ки дар хай ҳамамон мисол медонем, шоҳид ҳастем ки мисол зиндагӣ маҷбур мекунад ба Россия меравем ва дар он ҷо мисол 1 сол 2 сол местем. ин кори хато аст. 1 дараҷа ана ҳамин корҳои хато аст. ҳамин зиндагӣ вайрон шавид, аз ана ҳамин сар мешавад ки мисол мо маҷбурем хай Россия мерем, дигар давлатҳо мерем, лекин мисол мо дар он ҷо мисол бояд на ин ки мисол 1 сол 2 сол ва дар байни 2 сол занг назанем ва онро суроғ накунем ва дар байни 2 сол 1 бор наёем. ин кор умуман хато аст. яъне ҳама медонад ки зиндагӣ маҷбур мекунад. ои шумо мегӯед ки ту итари итари. дӯстони азиз, зиндагӣ маҷбур мекунад. мерем айн беҳудагардида мисол гуфти гапҳо шу кор мекунем ва байни 6-7 моҳ 1 сол чӣ қадаре ки сум ҷамъ мекунем, аммо сарфакорона. яъне дӯстони шумо ҳастанд ки биё бирем кафе, биё бирем ҷа, биё бирем бургер, биё бирем KFC. ҳар чиз мақсад меъёри хича дорад. ай ҳамон меъёр ки гузашти, ту дар байни 2 соат, ту дар байни 2 сол хона меравӣ. хушрӯ кор кунем, 1 сол нагузашта, ҳадди ақал 1 солда бояд чӣ кунем, ба назди ҳамсаромон бояд биравем ҳамамон. ва барои ҳамин дӯстони азиз, ин видео дигим қисмша мешавад дар бораи келинҳо, яъне ки келинҳое ки мисол ба хонаи хусурухшитоман меоянд, ба розигии худ шавҳар намекунанд. ин ояндааш дурахшон нест. ва ҳаст нафароне ки мисол ба ақлам ба фаҳмам хуш ба ҳоли ҳамон духтарое ки мисол синсолшон майдан, аммо фикри калон доранд, яъне мегӯянд ки хаяки шавҳар кардам, бестак зиндагима сахт кардам, мисол шавҳарма хубу эҳтиром кунам ва дар баробари ин хусурухшитоманро бениҳоят бояд ҳурмат кунам ки ваё аз ман розӣ бошанд, ҳамчун падару модарам мисол нигоҳубин кунам ва ғайраҳо. ва ҳастанд нафароне ки барои гапи хусурухшитоман, гуфти гапҳое ки худмон ҳастанд, барои нумаки гап ман зиндагӣ намекунам, ман хонаи очам меравам. бале, хонаи очата фарзанд шай, мисол падар модаратонай мисол, бале, ягон кас аз фарзанди худ безор нест, аммо вақте ки ту шу кардӣ, мисол ту акнун бояд зиндагита сахт биқадӣ. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ин видео дигим қисм дорад.
фикр мекунам ки дар ҳақиқат яъне қиссаи хуб мешавад. Барои тамоми мардум мехоҳам ки ҳамин як навори фоиданок шавад, чунки эҳтиёҷ дорем, дар ҳақиқат эҳтиёҷ дорем ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки қисми дуюмашро интизор шавед ва ман дар рӯзҳои наздик қисми дуюмашро баҳри шумо пешкаш мекунам. ва гапҳое ки ҳаст оли дар бораи мардҳое ки мисол нав зан мегиранд, дар қисми ду ҳам ин гапҳоро боз мефаҳмонем. видеоро илтимос ҳозир паҳн кунем ва дар назратон кадоме бошад гап занед дар ҳамин видео лайк монад ки дигарда паҳн шавад ва як чизе ки бошад бо якдигар савоб гирем. худованд нигаҳбонтон бошад. То видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошем. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.